Kamjong district one kibagi harau bufongdo pagi thorom pangthokre district ase kedama government tawkada thabak yamna wat lihana chief minister ho di phongdokre chief minister okram ibobi singna none district khawbum lamkoi da singu pantung pham oina na ba sengat kani hana thajabu pikre Ani thokpi sanabi asli thadok oba matam data laibak asli mapangal kalkhat kani haina social welfare minister Mirabai phongdokre wari sanab ki damak thong lawn hangdu lai haina UN sina phongdorak patagi goodwill mission na state government wari sanab takshin kre amasung UN sig economic blockade ase handu han mangamloi da oida ba India government na Manipuri miyam da ase ngama khangan biro na joint forum for peace na takshila Ma'am Kurumzari adum neyambir pese impact news ni ayokram somendro na hujek pungza ase pawge maroi ba pausing miyam da pijari Kamjong district on kibagi harau nungai ba phongdok pagi thoram Kamjong headquarters da pangthok pagi mahuta Imphal gi Tribal Research Institute hall da pangthokre Mikhal Mayad Anobu district Lauthok Kibasi political Kudong Saba Loner Manate district Lauthok Libasi Tengman Krabani Hana Chief Minister Okram Ibobi Singh Phongdokre Kamjong district administration is in the Pangtoki Bangasi Thoramadu Marilena Chief Minister na Ngasi Anobu district Miam na government Asibu Taram no Ok Libasi government ki oina di tawgo da Tabak Yamna Wadley district ama Oibagi Mapung Oiba infrastructure Singadu Lairaba Matamda Miam na government Asibu Tagat Piban Hena Pame Hanadi Hanagi Leramniba district singi SDO Madi Ma Kaloina ba staff singi quarter Madi Laifam Toko Bank staff ki quarter na singba Lupa Koti Chok Hena Sang na Sab Loikre Adubu Nauna Same Liba district singa Sigi Darkar Liba infrastructure kaya Nauna Semgat Kadaba Watli Hena Fongdoki Ngasi ki thoramadu da saruk yaki ba deputy chief minister Gaikha ngamna lamdam si irang tholaga hauzik lairiba government ase halakta na ba kanagu makhara na hona ba male adubu fanaka na hona rabasu hairiba thawong ase mai pakada mande mathang saida pangthok kadar assembly mikhalla sida hauzik lairiba congress government amuk halak ba haiba se thongnaw yaw da faklangda laitumna thombu gumani hana phongdoki Handak Manipur sarkarna anauba district khara Siembase, Masia Koi Rajniti Kudong Zaba Loja Sunate, purely on the basis of administrative convenience ki. I koi Taujavani Masi Kanagumba community amagi favor the Taubasunate, Kanagumba organization amagi against the Taujabasunate, Aduna Kanagumba opposition ki Haisira Kari Haini Moinati. Lairiba Paliba Sarkar Sina, political mile ace Launanaba, Taubani, Haidana, Habibashi Yoram Bayai, Adubo Aina, Mayam that Tamzeki Baduni, Masi Teng Mutyaman Habadi. None district Kobumda Nauna Saba SDO Madi BDO office Chief Minister Okram Ibobi Singna Hangdokre office Hangdopu Marilena district adu Miam the Chief Minister Ibobina Kaupum Lam Koi Singi Pantungpam Oina Semgat Sagat Kanihana Tazaba Piki Thoramadu the Chief Minister Namaka Tarduna Mai Kudong Sab Hena Fanganaba Mapamadu Ladiba 33/11 KV power station ase upgrade Tauragane Lamdamanu Chauka Tauranga Marilena Tabak Thoram Singh Paikat Pada Miam Namateng Pangbiu Hana so appeal Tauki Nasigi SDO BDO office Hangdopugi Thoramadu da Sakang the Musin Akai Pirak Yai Haiduna security akan section Torang su Lokat ki Kaupum Higher Secondary School the Pangtok office Hangdok Toramadu da Deputy Chief Minister Gaikang Mamadi Revenue Minister I Hemochandra Masung Mapamadu Yam Miam Saruk Yaki Toramadu Saruk Yaki but Deputy Chief Minister Gaikang Congress government say Taramanga Shasan Torok the 2 million lay habitu Laibanate Nauna district assembly base government and Langak Tobuda Masung Sauka Torang Tabak Toram Sing Paikat Pada Hena Mapung Fana Miam the Fangan Nabagi the Maktani Fongdoki. Otherwise, you can't not the Toya Brava Tabashe, Manipur Punamaki, Loin of a Singi, Tangi, Loin of Munabagi, Mutami, Tayan, Kabum Valley City, Waterfall Lakadoba, irrigation, water supply, Masishu, I choice Oidra, Pakadanaba, renovation, repairing Torga Yagadra, Amona reconstruction Torga, Yagadra to Aitana again. And the Masi Yam natural Prakriti Kusimda, Yam natural beauty shown. As an assembly, Sendi was Masi Equi.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯁꯦꯟꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ Social Welfare Minister A.K. Mirabaina lamdam asid leiriba ani thokpi ase thadoknaba matamdata laibak ase mapangal kankhatkani hana phongdokre ngasi ningthem kol sangai purok leiba maitei huan lalong sintam sanglen pangthokpa Universal Friendship Organization UFO ningthem kol gi nipan suba raising de gi thoramda wafam ase phongdokibane thoramadu da Mirabaina makha taraduna aikoi amana amabu mateng pangba masung singkhat piba mathau tai PNW laire haiduna government khaktada insinbagi mota thaudang lomi nabamadi hiram khudingda coordination amasung cooperation pinaba darkar oi phongdoki nipan sub reging de ge thormaduda lamdamas de tongan tongan lamda thabak tawriba mioi sing UFO ge thaumi amasung mioi kyana saruk yaki thormaduda saruk yaki ba wangang loi singna isagi sana kanglon yokhat pa mathau tai maheurol de ge leijaram laba lichat sajat sana kanglon singa se mangtharak labade society ase da hena kangkhong signer bigi masak oigani matam amda sijinaram daba singmi tami haiba wahi ase ngasi di sijinarakli wahi ase kari da ge horakhibano haiba hangatna yengba mathau tai haiba wafam sing thamnaki aina tawgadoriba thongdang mayam singse aina pankhalaba matungda awat pa haiba si leiro oidoribani amana ngangba amana tade amana tawba amana thajade eba masina factor oiraga aikoi leiramba pulap group amada punnuna leirambase leirambibase tokhai tabagi hainabisi amna wangeba masina maram oiraga aikoi gi thongna lingjen wakhan phajakrabase noma gi akoisu makhada handadabadi nate haibase masimujo koisu madu poina moinam ta hapsanjeba Haukiba December kuntarukta pandam gi office ta hand grenade thamjilambagi thawongbu All Manipur United Clubs Organization amko made Manipur Pradesh Trinamool Congress Committee gi tongan cherol singda akan mamong yaninda phongdorakli United Naga Council na state government amade central government ga wari sanan ba thong lawn hangduna lei haina phongdorakpadagi goodwill mission for peaceful coexistence na state government da wari sanan na hiramasigi matang da khangan krai loina na wari saba se nakal ahum gi oiba maramna union home minister dasu goodwill mission na iba se thaduna khangan krai na mission asigi secretary asang kasar na phongdokrai ngasi chingmairong da leba MET hall da pangthokpa paumi singa unaba mada asang kasar na phongdokibada haukiba December kuntarukta UNC ga unaraba matungda Manipur gi chief secretary yauna mari lenab official singa goodwill mission ga wari sanaduna UNC ga wari sananaba khangan ki phongdoki adubo union home minister da ai base adugi paukhumdi ngasi fawb laktri phongdoki paumi singa unaba mada goodwill mission gi convener ningthauja lancha na phongdorakibada goodwill mission na UNC gi authority singa wari sananaba kana honeringai sairak asida UNC khongjang council labasu thengnanaba sem saduna layamade lan chatkiba yaba wafam sing phongdok pigano haina mari lenaba singda appeal tawki loina state government amade Congress party na UNC ga wari sananaba khangalakpa laitri hana su ningthauja lanchana makha tana phongdoki decision pibagi ama tawbagi aikhoida authority leiba nate aikhoidi chumnagi adum appeal tawraga dialogue tawraga yamna inthaba tapthabada amicable solution puragle hairaga Manipur se lepak ase ingna chigna shanti oina nungsi chanana leiminingai gi tamakta aikhoidi both parties aduda appeal tawba aduga aikoi mediator oina message ase thamjaba adune khoigi goodwill mission gi thabak haibadi tripartite talk oibanina government of India aduga government of Manipur amasung United Naga Council ahumgi wari saningbagi no amadi sabagi wafum leibanina haiba tripartite talk asigi matang dadi Delhi da venue oibagi apambal leibanina masi wafum ase home affairs tagi initiation che laktrabadi yadabanina madu anticipate tawga leijagibani UNC economic blockade handuhan bangamloi da lairabadi India government Manipur gi miyam na ta sengna khangan biyo natrabadi Manipur miyam gi tunggi oiba tongan ba lambi ma semauno no khongthang ma lokhatna na thaurang paikhatlakpada karisu hairoidra haibagi firev khangan biyo hana Manipur gi sing amadi tampa ki lup humpumari na sem kiba joint forum for peace na India government gi pungning singsilakli loina na miyam na mayok na riba awab kokna na ba matam kakta na satharak liba economic blockade handok pinana ba launari ngai chairakta
makha tana chathananaba UNC na laukiba waref yaningda fongdokladuna economic blockade natana atopa demand taunanabagi pambai leitrabara haina su forum masina UNC da hanglakli Lampel Patalai by United Committee Manipuri Office ta Paumising Unaba Joint Forum for Peace ki convener PS Devana Founder Kibada UNC na Saturday economic blockade as Manipur Langak ta pressure P bani Hyrabasu Masina Singa Madi Tampaki Miamda Awaba Piri Miam na Tengar Awaba Uraka UNC na blockade Handukam Toi economic blockade ki Mahota Atopa Pambai Tiduna demand Tauga Bane Serex economic blockade Lotion na Honabagi Mahota Center na paramilitary force listing Tazalagli Basi Manipur Aspa Lauto and Lauri Basi Tayo Naba Oigane Masina Takodi UNC economic blockade na Miam the Wahli Basi India government and Miang Sang de Han Lowe Maramaduna India government at home matam the UNC economic blockade Handok na Bahotna view Pongdoraki Manipur government Kogera UNC Kogera NSN I am Kogera or Natragana Akoi civil society Mayam Hingit Kogera Manipur Miam Kogera local from action the local Pigadavan Although today Indo Injil Masidi I could Miam Tanning the Gaming blockade Shadum Tohalani Hagadi Central Government Shen Hybiro I got you Manipur Miamgi Tungi Punsida I call it Lambe Lama I call it in the way out of Tonga struggle Mayama Lamp from Mayama Tianga Lak Havanina shown on the migrants in India government not to hire right. Paumi Singa Unaba Saruk Yakiba Joint Forum for Peace ki conveners Oribaka with Mother Association ki Vice President Atongpui Kamain Fondo Kibada Miam Owav Kaya Mayong Naribasi Yengbiduna UNC na economic blockade Handokpio Lamdam Sigi Miam na Henamaru Oibni Hana Paladuna Manipur government na blockade lotion na Tabak Lokotabasi Pende Loinana Mayu in a Saglamba Dagi Missimina Tor Labadi Kari Oigani Habasi Manipur Lengang Kantaviwana su Tamlakli Manipur Pazasi Wadi si Kamthing Lam Namaru Oibra Tam Kaki Mi Prazas Namaru Oibra Manipur Pazasi Chilamandiam Luzay UNC Gisas Yaragadi blockage Doga Prazania Yadra Kalaga Lake Panday Matiriga Manipur Spada Oiro Senta Oiro Kanabuna Tungila Pita Sobo Oini Habsi Ayo Economic blockade Marakta Sanathang no Polam Pusilap Gari Singh Ngak Sena na Bathengkang Anirakta paramilitary listing Mari Tha Krena Central Government Lautokre Nakal Moramda State Force Nasu Ngak Sena Sanathang Puba Gari Kaya Infal Tunglakre Adumopunumit Yankai Niana Sanchilak economic blockade Asina Miam the Pidi Besaiting a city Ngasi Pabachang Hantab Laitri Wafamasingasi Kuang Lastram Leka the Pangtokiba Lem the Mid Lying Wigi Taurmada National People's Party NPP National General Secretary Bibek Ras Wangkim the Fondo Kibane Magna Taraduna economic blockade Marakta Gari Cameron Pusila Krabasu Noma the Sangraba Yadro Polam Sigi Mamaldi Hantaba Laitri Oiri Bipiba Masida Lebak Miamna Center Amasung State Government Local Leba Kongtang Singi Matangda Achumba Makangdopu Matam Oire Fondoki Ngasigi Kuangwa Lashram Leka Youth Club ki Loishangda Ahumrak Subo in a Pangtoki Lem Midlang we Kiempada Punamio Sani Romda Lem Lion Panbayai NPP Ketrigao Unit Amasung Siza Eye Care Foundation Puna Kusam Naduna Ketrigao Assembly Constituency Mafam Kia the Lem the Mid Lying by Kem Pangtok to Lakibani. खबर दे खोय दम उजे कनोगी गाड़ी चंगा पुसले चात्रुक पुसले अदु तवी मी लिसिंग मरी पैरामिलिट्री लिसिंग मरी थादरे खोतरे जो कदाय द लेग्रनो पैरामिलिट्री म्याम से मणिपुर प्रजा म्याम की हुजिफो पेट्रोल दुपा चाम yang खैदा चाम हुफु द लई से करिगिनो हुजिफो लेप ट्रिप से where is the fault सी yam munna mayam na thigat pi daga tai akhoi gi leidiba organization mayam na su sigum bajak changchan dana ko MP ki NPP ki side ki Manipur government su amasung central government su asigi demand tawani why are the people of Manipur still under so much difficulties Lakli January Tang Amana qualifying that Oeraka, Housing Chatter electoral rolls in a special summary revision gi final electoral rolls Lakli January Tara Nito the Fong Laganhana, Manipur chief electoral officer Vivek Kumar Dewan Gana Cherolamada Kangalakli.
BJP की ओइना थामोइबन वार्ड नंबर 1 अमदि 2 दगी कॉर्पोरेटर ओइना काराखिबा कॉर्पोरेटर गाइदोन अमसुंग पूर्णचंद्र मखोई की थौमी सिंगल ओइना इंडियन नेशनल कांग्रेस चंखरे कांग्रेस चंगलखिबा मियोय सिंग असिबो ओकलदुना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगना सेंटर द BJP न शासन पाइरे मणिपुर द BJP न पाइद्रे हैदुना मियामना पाकट तौबिगनो फेडरल स्ट्रक्चर द युमफम ओइबा इंडिया दा स्टेट असिदा कांग्रेस न शासन पाइदे हैदुना स्टेट असिदा स्टेट असिना फंगफम तोको फन सेंटर न पीदब ngamba natte hana phongdoki BJP की MLA ओरम खुमुकचम जोय किशन नुमित खरनी की ममांग द कांग्रेस द चंग खरब मतुंग थांगोइबन वार्ड नंबर 1 अमदि 2 की कॉर्पोरेटर गाइदो नमसुंग पूर्णचंद्रन मखोई की थौमी सिंगल लोइनाना ngasi कांग्रेस द चंग खिबनै मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की ऑफिस द पांगथोकवा चम थौरम मदा कॉर्पोरेटर यावना थौमी सिंग अदु चीफ मिनिस्टर ना ताराम न ओखी थौरम द MPCC की प्रेसिडेंट यावना पार्टी सिग लुचिंग सिंग अमसुंग मेंबर सिंग न सरुक याखी ꯑꯩꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯛꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯒꯥꯁꯤ ꯐꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯂꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯔꯦꯠ ꯅꯤꯄꯥꯜꯁꯦ financial position here, Manipur is one of the best. मणिपुरना ब्रिटिश की मखोतगी निंखा तमन फोनबद थवाइन पोंथा पीखरबा बीर तिकेंद्रजित की सही साम हुंफु सुबुगी मबोक कुमोन थौरम पांगथोखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंह इम्फाल की कांग्रेस भवन पांगथोखिब थौरम तुदा MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकिम लुचिंगदुना लैखिद्रबगी मफमदा लैसु कतुन इकाई खुमनब उठकी थौरम को मरिलेन MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकिमना लाकदरब मथंगी गवर्नमेंट से कांग्रेस पार्टी ने सोयदन अमुखना गवर्नमेंट पाइगने मरमदे पार्टी असे हाउकिब सही क्या की ममांगदगी मणिपुर की मियाम गलोइना सटमिनदुना लाकले पार्टी असे हेनमा पांगल कनखटनबा AICC की प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इम्फाल लाकन सेम साधुना लेरे अदुम ओइनमक स्टेट इलेक्शन कमिटी की चेयरमैन सो ओइरबा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी का तानारबा मतुंगदा करम मतमना लाकदगी हाइबदु खनरगनि हाना फोंदोकी कांग्रेस यावरम मतुंग पार्टी असगी गवर्नमेंट पु हुंदुना चैबगी वाफम लैते करी मरम के दमक हानगी पार्टी थादोक लिबनो हाइबदु मियामना खंगन मथौ ताय हैना हाइंगांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हानगी MLA नोंथोंगबम बिरेन थमलकली ngasi hangang mandal gi oina BJP ki anob office ama hangdokpa ka mari lena hanagi MLA N Biren na phongdoki bada sai li sanction government paraklaba Congress party na chathargli ba thabak thorom sing asi khangmin naba matam oire Manipur thogaini na siliba si Asian IM nara UN sinera haibadu haujikti aikhoi masel punna khangmin naba galoina na खंथब मतम ओइरे ngasi Manipur kai biaba mong da oirak libi phiba masi kana gi hakki oirak pano haiba do ngasi de miyamna nainaba matam oire hena phongdoki ngasi gi thorma do saruk yakhiba BJP Manipur Pradesh ki general secretary oiriba Thongju assembly constituency ki MLA TS Biswas na phongdoki bada Manipur gi hausi oire phiba masida Manipur da BJP ki graph nem tharak li hana media da phongdorok liba se karam na hairi bano karamba assembly constituency da karamba political party na marai saithari haiba se lamdam adu gi miyamna hena khangna rabani hana फोंदोरकी UNC na haigare NSN IM na haigare whatever haigare Manipur thugai du mati BJP su yadre haire iba tala iba poto madu amicably punjal kanda apunba Manipur ma ukhul yaudna koina Manipur sem yabro senapati yaudna koina Manipur sem godro sugumba apikpa wakhal londa vote ka horaga loire na lakpa political theory the best over lengak sasan ji ki mayok de ingangak pata bani madai dai congress sai banate du hairiba graph handai hande de every constituency khodimak da khanga leir bani magi aduna akhoi gi haiba leirabani karigumba port amaga manarakan BJP bu yakhaining bagi hapu orangani haibasima ai thamjage hapapa matamda yamna comparative oiba party ani karamba leading party ani gi oiba comparison pira kana justification ke loina happy haibasima ai appeal tawjage Andro Assembly constituency da BJP ki miraf oigani hairiba KN Singna Mark Buhana na Dr. Nimai Chan Luang na tharako miyoy ani faba ngamle hana phongdoki bo wafam ado Dr. Nimai Chan Luang bu maral siduna BJP ki ticket fangna na bahona bani hana Dr. Nimai Chan Luang na phongdokre loina na ma pu mingja thian na ba made ma ki political career bu lan ohona na bahona ki badu ki mayokta legal notice na su KN Singh da thakre hana Dr. Nimai Chan Luang na ngasi netai pa chutek ta leiba BJP ki office ta pawmi sing da phongdokre Dr. Nimai Chan Luang na makata na hai kibada KN Singh bu hanan na bahona rami haiba miyoy ani aduna ngasi fomu pause sing da makhoi animak Nimai Chan Luang ga mariya mata leina de hana sengdok khrabani sengdok ko da KN Singh na makhoi ani bu nampu da Nimai Chan Luang na tharak pani hayo natrabadi hat kani hana ki handu na pawmi sing mamang da
adumna khum hanbani haiba wafam su yauri hana Dr. Nimai Chan Luang na phongdoki moina phabana ayukta phaba aduga numdangda sinaba police da adui matungda police da matam khara thamamaga kariguma case amta laudana miyo jingdo condition amta yauna thadokre je na pau phangne aduna dum praman warabani aina ningthem jaw bu hatna ba thajali ko chale je hojiki ningthem jaw na ma bu hatna ba mi ni ga thare he je dai ngai gi image da ai political career da apan ba pinana ba izat manana ba toruk panin loye ba ma gi mathakta legal proceeding lokhatna ba legal notice ma thagre ai gi advocate na anu mangon da koina thari ba notice da ma se lalle haijagdabani mayam mangda in public karigumba madu tawda taragadi mai mathakta koi legal proceeding case lokakani na koi lemna ba leire Thangweban Assembly constituency da Congress party mirep kyarak oikharba joitin waikhom da lakadur mikhala sida Congress ki ticket pidrabadi sidribu pawsara helagan hana jotin mu sagar panupi ahum nanga sidagi sarahen ba hokre sarahen ba hokraba miyo singa dudi O Priya L Radha madi M Sunita hariba miyo singa sini jotin waikhom ki thangweban hizam lekai da leba yum gi gate manakta makoi ahum nanga sidagi hauna sarahen mi khongjang sanchin ba hokibani Economic blockade ki mathakta hena kanma khongjang sanctionan ware philobugi mifam da church ke luching ma sing su saruk ya ke ha base laibak thi bani hana Manipur Maitai Mission Phil Evangelical Churches Association cherol mada phongdorakli Ziribam da Manipuri madinan Manipuri sing marakta kanglup ki umkharna ba thohan bagi mayukta sem ki JA shina angase Al-Amen English School Sonapur da miyam gi mifam pangthokrai Ziribam Minority People's Organization JMPO na Assembly Mikalda 40 Ziribam Assembly constituency de mirep oiga doriba Havif Alibu kangluf naiba miyo yama oina unna ba sin ki ba thawong gi mayokta mifam masi pangthokpani hari Impact TV ki ming season aduna amadi Impact News ki executive editor Ras Nongthomum ki aran ma soi season aduna Impact TV ki letterhead su yaudana sejama mada application iraga sakhangda kharana Impact News ki paumi sajin aduna AOC kaksing na ki petrol lauthok lamle hariba thawong ase Impact TV ngakpi gani Image TV kaksing na thengnarakpatagi khanglakibani Impact TV na kaidonungda letterhead sizinadana kanagumba miyoy amata natraga organization da application ibagi chanabi laite maramasna miyamna paumi singi mingchat thiba thabak tawbidana na loinana oil depot natraga atai company natraga loop sing na so Impact News da verified tawbidana na ba ningsingjari loinana matanga swaida break am lawjage Manipur made malingi tongan tongan ba e pau singa loinana aikhoi break tagi amna thuna hanjarake Impact News bu miyeng taadun lebiu Sunflower Play School Chimenong Konani Kara admission open for 2017 for daycare pre-nursery, nursery KG, monthly fee for daycare rupees 550 per month, monthly fee for pre-nursery, nursery rupees 400 per month, monthly fee pre-nursery, nursery plus daycare rupees 600 per month. CCTV camera are present in all the rooms. Post vacancy 2 teacher, 1 mother. Date of interview 9 January 2017. Section start from 6 February 2017. Van service available. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break matungda mayam omana taramna okchari loinana bulletin asigi makhata pausing miyamna pijari Impact News bu yengbiriba viewers singidamak nungaiba pawama lakliba December ki tang kunthra mathoida sahi asigi khwaida ki chawba manunghutna ki thoram mega manunghutna haiba ma singmairong daleba hotel classic grande da pangthok jaragani The idea of Manipur bridging the gap haiba hiramasi da pangthok kadoriba mega manunghutna ki thoramasi numinasi ki nungtil pung mari tabu matamda haugadabani Lamdam asigi saknariba miyoy kaya akhangay amadi tongan tongan lamda thaupang iba miyoy kaya na panelist oiduna saruk yagadoriba khananainaba ki thauramasi Impact TV ki viewers singsu live audience oibagi saruk yabagi khudongchaba thamjari saruk yananabagi damak mobile number 3879202024 da hayeng December kuntra irai numit ki nungtil pung nipan fabugi manungda seat book tawbi hobu yagani telephone number amka na pijari 3879202024 live audience ke seat masing sama khakta nei
हौकिबा दिसंबर 23 मयांग इम्फाल कोंचाक मनिंग लेकायदा थोकिबा नोमई कापगी थौदोक अदुगा खुमुकचम बिनोयगा मरी अमता लैनदे हाना ngasi सेंगदोखरे खुमुकचम बिनोयबु नोमई कापगी थौदोक अदुदा सेनई हाना बीजेपी बु सौगत मयांग इम्फाल वजादा लेबा सुखाम बिपिन कौब मियो एमन मराल सिखिबा अदुगी मायोक्ता ngasi मयांग इम्फाल बजादा लेबा मल्टीपर्पस हॉलदा मिफम चथकी लोइनना वाकन मिफम अदुदा सरुग याखिबा मैरा पाइबी अमन फोंदोरखिबदा नोमई काप मतम अदुदा कुमुकचम बिनोयदी कांग्रेस बाबन मसागी ड्यूटी तौदुन लै फोंदोखिबगा लोइनना असुम मसेंग खंगदना पॉलिटिकल गी ओइब खुदोंग चाबा लौनरनबा मराल सिबिगनो हाइनसु मखाताना थमलकली असिगुम्बा लाइबक थीबा थौदोक मीबु मराल हेता सिजनबा ड्यूटी तौरिबा मीबुसु नोंमैना नोंमै पाइदना कापी हेता हाइजनबिबा खुदिंग मक्सी तोपिनबा हाइजरी गल कल्चर ना वोट का दबे यारोय फोर्स ना मी फुगनी हाइबगी थबक से थादोक पियु ngahak laitana awai akhum tawnagumsi ngasi dagi di awai akhum tawnabagi mauta santi na vote khomna si अमरोमदा मयांग इम्फाल कैथेलदा जमानदार अमन नोमई कापतुन मियाम किहले हबगी वाथोक मखाताना अदुमक सथबगी ममी तारी हौकिब डिसेंबर 23 मयांग इम्फाल कैथेलदा बिनोय कोब जमानदार अमन नोमई कापखिब लैति हाइना मीडिया गी थोंगदा फोंदोखिबदु अरान बनि हाना थौदोक अदुबु हकथेंगना थेंगना होबनि हाबे सिंगना फोंदोरकली ngasi मयांग इम्फालदा पाउमी सिंगा उनाबा मदा थौदोक अदुबु हकथेंगना मायुक नखिबा नि हाइबा लाइस्रम सोरोना फोंदोरखिबदा डिसेंबर 23 की ममांग गी अहिंगदा मियोय खरना मयांग इम्फाल कैथेलदा नोमई पंकापता कापगी थौदोक अमा थोखी हारिबा थौदोक अदुगुंबा अमुक हना मयांग इम्फालदा थोक्तननबा मियामगी ओइबा मिफम अमा डिसेंबर 19 दा सिन्ननबा थौरांखी मागना हाइखिबदा कनागुमा मियोय अमना भोट थादनिंग पार्टी दा भोट थादबदा कनागुमा अमतन अपनमा पिफम थोक्ते अदु बिनोयना मथोंग मरम खंगदना नोमई कापखिबगी थौवोंग अदु कनाना अयाबा पीरगा तहनखिबनो मागना चथखिब थौवोंग अदु मयांग इम्फाल की प्रजाबु करीने हाना खल्लगा चथखिबनो हाना हंकी हारिबा थौदोक अदुमक मसादा थोखिबा बिपिन चोंगथामना थौदोक थोखिबा नुमिता जमानदा बिनोय कांग्रेस बाबन लै नत्रगा लैते हाइबदुगी सब साबा साखी वीडियो ओइना लैरी बिनोय की मथक्ता पुलिस एफआईआर हन्ना तौख्रबसु ngasi फावबो एक्शन लौखटपीदना लैरी मा की मथक्ता एक्शन लौखटपीदना गवर्नमेंट अमन लै हाइबदु उत्तरबदे मयांग इम्फाल की मियामदा तुंगना करी थोलकदगे हाइबगी नुंगनांगबा फाउनरे हन फोंदोकी मीटिंग हम तौरगा अखोज लेफन जी हारिये मतमदन माना थोला नोमई कापगी अठ कइनो बिपिन कापै अठ कइनो अखोय प्रजा मैम जो सितब नत्रबा आई वी होजिगी बिमोल हाइबा अंगांग जिना नोमई कापै वी माना नोमई साप थारगा ओपलो मम थोलो ओइ काथो काबा ए इसाम उजै फोटो जिना डायरेक्ट नि ककांग मदुना हायो वादो यामने युफम यावदो वाने मी लिसिंग अमगी ममांगदा तौरिबो थौदोकदु माना यादेना मा मतोंदना हायरगदि याबा नते निमिसदा साखी अहेन पामगसु मयाम लेरिबा मागी फोटो लेरे सिदेना अहेन प्रूफ करिनो पामजे इंग्लिश सिंगनी तरा पांथोकदोरिबा एसएसएलसी एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलअप तौबदा बोर्ड न लेप फीस तक हेन लौसिलब माई लोइसंग सिंग ऑथोरिटी अमदे प्राइवेट सेंटर सिंग एग्जामिनेशन ओसी सिंगना एमसीयू की ऑफिस लाक्लिब जनवरी की तांग अनि इंग्लिश सिंगनी तरा तरत फाउगी मनुग लाक्तुना फॉर्म फिलअप की फी हेन लौसिलब की मरम सेंगदोकरनबा सेरोल अमदा खंगलकली लोइनना ऑथोरिटी सिंगना सेंगदोकतब तारबदे माई लोइसंग सिंग अमदे सेंटर सिंग असिगी मथक्ता अकन मियंग संगलगन हरी Democratic Students Alliance of Manipur Desam की volunteers सिंगना Deputy Chief Minister गायखंग की इफिजी मई थाखरे हौखिबा अक्टोबर 19 दा मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंपस थोखिबा खन्न सैनबगी थौदोक मरी लेना देसाम की volunteers सिंगदा सिंजमई पुलिस की टीमना तमथिबा मोंगदा फुरकिबी मायोक्ता देसामना मणिपुर गवर्नमेंट पिसिन किबा मेमोरेंडम अदु थबक्ता ओंथोक्तबगी खोंजंग सिंग असे संगसिन किबने हान ngasi कैसामपाट जंक्शन द थोखिबा थौदोक अदुदा देसाम की जनरल सेक्रेटरी एन एडिशन फोंदोखी माना मखा ताना पल्लदुना पिसन की मेमोरेंडम अदो मणिपुर गवर्नमेंट अथु मतमदा थबक्ता ओंथोक्तरबदे गवर्नमेंट की ऑफिस सिंग थिंजिन मयावना अहेन मखोंजंग क्या संगसिलगनी फोंदोखी थौदोकसिग मरि लेना देसाम की वॉलंटियर सिंगना तिदिम रोत लेब इम्फाल कॉलेज मनाक्तसु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की इफिजी मई थाखी यामना वाइल ओइबा मियोय अमबु पुलिस कस्टडी द फारगा खुलाई यावद्रबा खुद हलरोदबा मियोय सिंगबो पुलिस कस्टडी द पुसलगा तमथिना ओट नै बसे मसे मियोय बगी लिचत नते मसे ह्यूमन राइट वायलेशन तौबनी दना सिगुम्बा कस्टडी द पुलिस कस्टडी द मारा लाइतबा मिबु ओट नै बगी मायोक्ता अखोय सिगुम्बा खोंगिंग सेंक्शन बनी दना मखा तारकपदसो हेना कनबा मखलगी हाइबदी मणिपुर गवर्नमेंट की ऑफिसिंग थिंजिन यावना अखोय मखल मखा क्या की खोंगिंग से अखोय चंगसिन नबा अखोय सेम सारगा लै
Pandam gi office ta bom thamjil lamagi mayok to Editors Guild Manipur na sinduna pangthokiba wakat mifam na saruk yakiba editor journalist media house sing Churachandpur based over journalist sing Manipur Hill Journalist Union gi member sing all Jiribam Working Journalist Union amadi Tangmelong District Working Journalist Union loinana Paumi sing gi khongjang asibu saugat pikiba pumnamakpu Editors Guild Manipur na thagat fongdorakli loinana media da leptana chatharakli ba kihan khangan magi thawong sing asai makhatana Sathabidana naba madi hiram khudimakta wari sanaraga loisin naba Editors Guild Manipur na appeal tarokli December taramanga dagi pangthokiba Imphal Book Fair 2016 ngasi loisin kray Department of Art and Culture State Central Library Imphal amasung Raja Rammohn Roy Library Foundation Kolkata na khusam naduna DM College ki Commerce Ground da Book Fair asi pangthorakibani Numit taramanga ni subna chatarakiba Book Fair asi loisin magi thorma da Universities and Higher Education Government of Manipur ki Director TH Chitra Devi DM College of Commerce Imphal ki Principal PH Ibomcha Sharma amasung Art and Culture Government of Manipur ki Director Dr. K Susila su sarugyaki Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly ki Mikhal ga mari leinana law and order ki fibam kaihandana namagi damak Mikhal ki matam hek lauthokpa numita ki numit tare ni ki manungda Imphal West District ki manungda leba license pai Nongmai Singh manakna ko police station singda thamjanbin naba Imphal West ki district magistrate na cherol amada khangalakli Nongmai thama mathau tarbasu madugi chapsaba maram DC da iduna khanganga da bani hari loinana Mikhal ki fall lauthokraba matung sayol am leiraga police station sing adu dagi Nongmai Singh adu loksinba yagani hana Serol sin makha tarakli Notice ki handloom madi textile bu chawkhadan ki pandam da tha se ki taratare madi taranipan da Delhi ki DLF Saketa Ministry of Textile madi Ministry of Industry and Commerce na sinduna pangthokiba celebrating Northeast Hybrid Textile madi handloom ki exhibition amada fashion runway da Saknai celebrity stylist and fashion designer Robert Nauremna Manipur represent tawduna saruk yarure mahakna miyam da khudol tamkiba yong fi sayon haidaba collection aduda fanek fi amadi design tawraba khongrau danatana Manipur gi handloom dagi semja fiord kya ut yauki Robert na design tawjaba outfit kunipan model kuntaren utki model sing manungda senior model Noyonika Settersina so stopper wena maitai megna mayek oiva inafi su inki Numinini Sathaki Thoramadda Robert Naurimi collection sing Utpa Manipur State ki Thoramaduna grand finale oiki. Manipur government department kaya ki thabak sing launana big advertisement thok pada disabled sing ahang post masing marik zum happy yo masung disabled person sing sahiri taranipan sudribu fawa free education fangan gani hana lauthok kiba adu busu thabak to onthok pinan ba Disabled Development Association Manipur ki chero lamana appeal tawrakli Thamaiban Block Congress Committee na sinduna MPS sina loba Civil Service Examination 2016 da Assembly Constituency asig manung chanma mafam singna ki khalakrab candidate tarawum doi okpagi thormama committee asig office ta pangthokre thorma to da MPC asig Secretary Jotin Waikhom Block Congress Committee ki President TS Ibo Tombi amade Ward number 3 ki Corporator Ais Nutan Chandrasu sarugyaki BJP Manipur Pradesh ki chairwolam ki matung ina S Saratjit CS Norendro amasung I Momonbu BJP Thamaiban Mandal Ad hoc Committee ki President General Secretary amasung Treasurer oina mathangsina khanlehana party asigi State President ki Vavanandana thokpa chairwolam da khangalakli Khoshnam Mangal na iba aigi laikai ki wari hana mingthon ma saireng lairik ama phongkhrei Asang communication published to Lariga say DM College the Labor Depth Literature holding a sifon kibane, Larik form with Taramada Sahitya Academy Manipur Longi Advisory Board ki member Professor William Vihari Singh, Zen Manipur Dance Academy Director L. Upendra Sharma Masung Manipur University of Culture Registrar Longjam Joy Chandrasu Sarugyaki. Lariga say Kanapa Sumari Ledana, I give Wakal Powder give a Karadoina sailing on a Sindok Sabni, Mayamana Siga, Larik Pongwis program as the Saruka Riba, Mayam Gusalaman Solomni, Yamharose, each and all sings in the Toripse, which Manipur get among Tamatam Punimak Saktukse, Manipur Harapada, which Haros Arivani, Manipurna Wavada, which Huai, Yamharoje, Miram the Lady Pesokoi, Isabu, Metin, Hypse, Matam Kutimuta Wayne Luze, Mitigi, Sing Sauna, which Sanalon sing Actona Tamaga. Mitina, Manipuda, Mitisha, Atopa Karikuma, Tolpada, Kusu Midamda, Karibu, Awa, Duna, Mitimoina, Yazadi, Matam Kutimata.
Secular Democratic Alliance of Manipur SDAM na sindu na Congress amasung BJP nataba political party sing apunba mifam ama State Guest House ki conference holda pangthokhiba kalonena Joint Committee of Political Parties for Peace and Tranquility ko committee ama sem le haina nauna semlab committee si convener gi chair wala man khangalakli UN sina sathare economic blockade ki matangda National Highway Authority Act 1988 amasung Supreme Court ki order ki matungina lakhotpam thokpa action lakhotna ba hotnabaga loinana hawkhiba tha ani asida security season aduna pusilakhiba port sai sing am de stock position amasung distribution system check tawbuna sing mathabuk kyasu committee asina paikhalagani hana se role asina makha tarakli Mari Suba running trophy state level open polo tournament Khurai polo club amadi Nongchupana Sagol Kangjai Loop B Langjing ani quarter final changkhrai Nongchupana Sagol Kangjai Loop na sinduna Langjing achawa sports complex ta ngasi sana ke ahanu match ta Khurai polo club ke sanaroi o Roger na panjal ahum L Thompson na panjal ani loinana K Jugendro na amadi T Rosen ani na panjal amamam ga chanduna MPSC team B bu panjal taret amada maithi ba piki mesa sida maithi awra ba MPSC team B gi amatangar ba panjal aduna KH nongpok ngan man chanki sathari ba tournament asig ani shuba match tana nongchupana Sagol Kangjai Loop B Langjing sanaroi K Rosen pai khomba madi khoi khoina panjal ahum loina na P abung amasung Mohindro ani na panjal amamam ga chanduna KMMRS team B singjamai bu yamna laksana panjal taramathoi ani da maithi ba pi bangamki match asida KMMRS team B singjamai gi sanaroi K Rivando na panjal ani chanki tournament asigi hayeng makhatab match ani sanargani ngasi Khumal Lampak main stadium na sana kiba Silong Lajong FC amadi Neroka FC ani friendly match ta sanaba ki apiba matam forward team ani mang na panjal sanaba ngamdabadagi kicks from penalty marks ta Silong Lajong FC na Neroka FC u panjal nipan tareta maithi ba pikrai classic group of hotels amadi Zion in sponsor tawduna sanaro singbu mid mai singna ba amadi football gilamda ahen ma loksing kya tansin ba ngamna na pangthokiba friendly match adu team ani mak na thawai yaw phajaba mongda lamba sana lamba tawna ki loinana sanabagi minute nifumari chapa matamna Silong Lajong FC gi Manipur ki hauki sanaroi Chinglen sana amade minute mari putara mathoi chapa matamda Yuta Kinowa ki bu fall tawbagi damak yellow card book tawki Hanba state level mini voice for a side under 35 kg football tournament RKC A team khoyak thong mai pa khari ngasi tournament sig hanba league ta RKC A team khoyak thong sanaroi RK Dalin Y thongamba amadi TS Bhakta ahumna panjal amam chanduna KM M kwa kaithel bu panjal ahum sinoda maithi ba piki sathari ba tournament sig ani shub league tana LTYDO lalambung amadi TVSFA team A tabung khok ani na sana ki match aduna match ki api matan team ani bakna panjal amata chana ba ngamdana match ase draw oiki Raising Knowledge Club khoya thona sinduna club asigi sanamung sathari ba tournament sig hayeng makhatab league match ani sanaragani hana tournament sig convener na thokpa cherol amada khangalakli VSU Nongpok Kaksing na ahum sub sector trophy football tournament ki champion oikrei tournament sing as sana ki final match aduda VSU Nongpok Kaksing na ASTT A sector u panjal ani ma mai thi piram laga tournament sing champion oikiba loina na sel gi mana lupal sing kunmari ga loina na trophy fangwangam ki champion oikraba BSU Nongpok Kaksing gi sanaroi M Gobinam di M Brikam mani na match ki ahum subom sing manga sub minute sing panjal amam chan ki tournament sing runners up tahoraba ASTT A sector na sel gi mana lupa lising tara nipan galoina na trophy fang ke bagaloina na team sig amatanga ra panjala duna S thoina mes ki mapan su minute chanki sector trophy team na sinduna SSC sector gi sanabung tha sig manga da gi hoki ba tournament sida football team tara nipan saruk yari CAF and PD minister amadi works ki thorom su pai ba KSS Biren SSC sector gi president ke somo amade sombung gram panchayat ki pradhan S ibom chagaloina na lamdam du ki masak na ra miyo kya na tournament se dama kok mathang ta khra sanaro singam sing team singda mana mathum kya khudol tamki
Nipan Suba M. Rabichandra Memorial Football Tournament RFC Khamnam Lerak Mai Pakre Hari Tournament se Tara Suba League RFC Khamnam Lerak Sanaroi Pia Vung Herozida Madi Mairava Hum Mes ke Taranitoi Taranipanam Sun Kuntrama Pansu minutes in the Panjal Amam Chanduna LFC Kiamgu Panjal Ohmani the Mighty P Bangamki Mesa the Mighty or LFC Kiamgi Panjal Ani Aduna Arnola Madi Bikas na Chanki Saturday Tournament se Taramatoship League Mesa to the DFC Awankuna with Sanaroi Herozida Madi Santos and Panjal Amam Chan Karamatung MSFC Hangang Sanaroi Mohammed Saubuna Panjal Ani Edu Handok to the Mesasi Abi Matamda Team Animal Panjal Ani and Chanaduna Mesasi draw Oiki M. Rabichandra Trust Sinduna Kiamga Adel High School is Sanabunda Saturday football tournament the team Taramangana Sarugyari Hayang tournament sing Makatab League match and Sanaraganana tournament sing convene and Topachi Rolamada Kangalakli Sajing inat kan meluf na sindona luba sigi sanabungda tha sigi kunmanga dagi haukiba kunipan suba langthabal kendra football tournament da LYSSU Lilong Kaitel mai pakre ngasi tournament sigi manga suba lekta LYSSU Lilong Kaitel gi sanaroi N Sanayama A Arbin A Krishna Das amadi A Asisna match ki kunithoi kunmari nifumanga amasung yangkai su menising da panjal mamam chanduna CWC Sajing mamang laikai makabu panjal mari sino da mighty piki sathariba tournament sigi taruk suba lektana LCDC Sajing mamang laikai awangi sanaroi Saulin na mes ki mangasu minute panjala ma chan kharba matung CYDOL Sajing Singkhongi sanaroi L Pradip nasu mes ki kuntrama doi sibu minute panjala ma chanduna team aniese na mes ki api matam na panjala mamam chandu na mes achi draw oiki hayeng tournament sigi makhatab league match ani sanaragani Lakliba English singani tara ki February nipan dagi tara nithoi fawa Telangana gi Velampalli da pangthok kodrba humpuni to suba junior national Ball Badminton Championship under 19 na saruk yarun naba Manipur ki team semne nabgi damak trial cum selection test ama lakleba January ki tang ani ayuk pung taruk makhai dagi mapan fawda singjamai oinam thingal da laiba ikoi club ki ground da pangthok lagan hena Ball Badminton Association Manipur na khangalakli saruk yaning ba singna club natraga unit natraga institution singa ayaba ga loinana lupa chama gi entry fee de age proof certificate puthok tuna saruk yaba yagani hairi Lodan matang so the bulletin say attention jadring mangoina headlines amona thamjari Kamjong district one kibaki harau pongdo ku thoram pangtho kre district as the government tawda bathabak yam wat ni hena chief minister go dina pongdo kre Chief Minister Okami Bobi Singh None district ki Khobumbu lamkoi da sing pantung kom oina na sengat kan hena thajabati kre Ani thok ki chana dia se thadok ba matam ta laiba ka sima pangal kan kat kan hena social welfare minister Mirabai na phongdok rei Wari sana bagi damag thong lawn hang lai hana UNC na phongdok ko di goodwill mission state government da wari sana na takshin rei Amasung UNC economic blockade se hando han bangam loy da ower bari India government na Manipur ni am da sing na kangan ni rohana Joint Forum for Peace na takshin